amosa bunga chang som ni le pakhata chang som ni le pali kha in kutte ka huain ka musita in khom pui ursuna te chuan ka lom hek lowang ani in halral thil han le in bu hlan mi hlan maula ka pom lowanga in ran thau rem hlan te po ka ngai sak hek lowang I ting chang rimoi chu ka ngai thalowang chu wangin kalaka I labeng cheng chu laboro nima sela ro rel na dik chu luyangin luang sela fel na chu lui pui ka ngai lowangin luang ro se I chin kha bible share tura da ani a zanina lo telte na chibai ka bu chewa pathian khongai na lok taka kan zir le teina turin ami ven na ami kai ruai na kan di langa chutiam tur chuan zanina mi lotel zong zong te chibai ka bu cheu ni pathian pa itong tayang u lalpa zanina hian hei khovel thiam na thazok mangten Beirual te kan ti ho le don ani a zanina rang le ram rang changin kan lo fuan khom le ta I khong ai na kuta kanin kol tira min kai fuai tu te na kinala soi ho na tura te iram sort na lo ni zel selatin I khong ai na kan dila lok ta ka he hu ni kan man le theinan I tharau thiang lim ompui na le kai fuai na po kan ron dil boke lali suamingin kan nge na che kan pun kan tu pui min soi han saktu Dr. Laldinmawia kan so mga ani hi chobun aizola lawyer ni ABC kumin lom tura hian upa orte tur ania ni hi ramvei tak mai le khofan kila po ma thir zau tak mai le thui tak mai nei mi fing kan ti ang chin kha ni pa ni ani hi chuan politics lampang le MV la po politics lampang electoral politics lampang le zia nga ke top lo thui mi kha ania Zena pui sai hong tu ta ko hen le ni to Laldinmawia bu sama ole in zawain chi bai ule ka trong in thriat that the kan ringa kan zirlai hi zanina hian share screen in katilanga ti chuan keima kha karon langreng don lo thungani ikhanin ita sela adu chuanin keima video mo mani video mo kha in pin thei thawa kan mel lo mu pa du kha chon lo en tamai sela YouTube pa te TV lama te LPS le zone ta po chiang takin kan ngai thlatwa chip chiar takin zirlai buwa om dan te tin zanina abu nei lo kanom karing lova Zoram lei phalo po khana bu kha tin mo khana ji kha kan nei vezel thowa zanina hiana zawai khan han soinon kha katum lowatin zirlai bupon lam kha zandanga te pon ron thor that trina mase zanin chu zirlai bupon lam chu asoi ho tu te hian kan soi ho na tura hining ka hria chu wang chuan zirlai bupon lama khang ke chuan thui deuh lo kal ve kha katum don lo ani kan zirlai pangana ei politic din thar le na tinia politics ti point estel point kan soya adik vek tho me ti chuan ti hian kal ngal pop taila enge ni politics tu ti hi en masaka ngai politics si chu ramin rel bol na turata na khoilaya monia nung tin reng te community te mason theina turata na rom man na le malak na om hi politics chu ania ma bor vela politics ting manglo ha na lo boi view theini ti kha tatangkian ti chiang ta sela huang chung engamo khat ka han ti kherna chan chu lunglei district politics Mizoram politics Aizol politics ti te India ram politics Asia politics geopolitics te kha om theita ni ti chuan mihring nun tin reng po hi kan zirlai buina ron soi chian chu politics ina khoi phaveka kan du emo du lo emo min thu nun tu min kai hruai tu kha ani zela in than kan ti te thleng po hianin politics hianin min phatin kan thi thleng hian ani politics hian min pha chu khoya nge hi thlan hi an lai don asira nge alaya nge hi thlan lung
san zong tur thleng khan ani ve kani ti taila nge adiko me ti chuan kal popula Mizoram mishing te hi waime chanchin bulama chong khotlang mi pui kan nia sarkar khoilai document a mo chon voters kan nia ko ran lekha chong ko ran ho kan tia chung ho chu kan zawain tu tenge ni kan ti chuan khang ho tho kha ke ma ni chu kan nia changin ko ran ho a changin khotlang a changin voters te kha le kan ni ani chu wang chon min khoi phazel ani kan ti kha ni a in da ran tumte politics a tel velo tumte in lak ran tumte hi ni akong bolu tu kan ni mania kan college admission kan ti line student pakhat local chu khongai thla khop maya Aadhaar card ron nei lo wai ngatinge kan ti ka pai na lawa kan siam thelo mase lekha zir ka du ve sia kan ron aruking ka siam manga admission ron ti ve ka tum don ani ti a khovel politics atanga in lak ran tu ma hi kongbo ani a chuwang chonin adik thelo ani chung ho chu ration bu fai du thote pokha kan ni le boxia chuwangin ti khanin han kal le pop taila kan zirlai bu in din tharngai aron soya hian lian deuh pahnih ron lak chu pakhatna chuan politician ti nia politics chu community nung tin reng te ma son na turani lain party zona in siam len tumna akalna sani ti kha kan zirlai buin aron zialan ani a politician ten anti tur chu community ya nung tin reng te ma son na tur ngai tu turan ni lai khan party zona ma son na indu sakna kalani ti ron aron tar langa chungkhat in siam len tumna an nei lian hle ti kha kan politician ni mek te din munte aron soina mana polo ni to thin te pon ni ome tiang kha aron soina ani le a tin eizon na emo sum tok na nare moti kan tamati kan zirlai buziak tu na ron tar langa chung chu ani wangin tren khat chuan ram mangai wange mem pon loin sum tok na le eizon na turata na duwa politics lu chil po kan tam ti kha kan zirlai bu kan mubok ani ti chuan hei hi tuna kan din mun din thar ngai chu ani ti in kan zirlai buina ron ziak ta politician kan din thar na tur point thum alo om ta ne hei hi kan soi ho na tura khan ngai poimo ta ila acha in arinom chuan mi pui aron ti le ta pani na chuan ram hruai tu te tangin tran puina kan be seina sa hle ti kan zirlai buin tuna hian tun din muna hen hei hi hypothesis anianga thutluk na omsa nia kan o ivekang mase research dia khatia approve na tak chu kan nei lo deuh hlekani point hi chu kan pomtlan chu karinga tin tu lem lova te kan ko buaya chu mi khami min lo hon sakron te ATM booth te thlengin an hongani ome kan vote an du sia politician ho khan ron kala an hun kan ti hek mai mai ni atia mi pui dik lo na lai mi pui that tok lo na lai kharon soilang boka ti chuan ko ran thila thleng hian minister te laka be seina kan nei le fo thin ti kha aron ziaka chuan adot le chuan politics kan ruichin in thlan boro ka ko ran mi kan ni na en party mi kan ni na kan nun na kai roi ne le chu chuan ko ran thleng poin pum khatna ti chia ti kha aron ziak le bokta a point kha kal kim lo loila in thlan lai sum leng vel be sei mi pui a khuwa te kan la tam hle ni ti kha ron ziaka heavy point ho hi mi pui politics clear dan kan din thar ngai point aron da chu panga chu ni ta ni politician ho a pathum mi puya panga kha kan zirlai buina ron da chuak ta din thar ngai chu ti chuan kan zirlai bu anga khang kal le popular ring tu te mo purna zanina po khanin kan thu zir kai hroi tu purot ki makhana ron soi chenga kaisara thil chu kaisara ne na ti thei thliar rang ro tinani lo mo purna kan nei kopani ti kumina kan zir thar hi kalom em ani kan thliar rang le thina di china kan soita kan kha mithu mun tho khan nung chang khran angin politics le ko ran kha approach ran kan ti ang khan nung chang khran angin kan nei le dik lo chu wang chu kan mo phurna ve ani ti hriat min ron hriat thar tir hi apoi mo khop mai leilung le chung thilom zong te lalpa ta ti khan kan in en kol na te kan in rel bol na zong te po hi lalpa hriat puitlak le pom puitlak ani turani ti in aron soi fia te kha a hlu em kumina hian ziakin baptist ko ranten kan kol reng to don thil thatak kha ani ni lal iswa zirtir na bi ka aron soilang le a pathian ram thu a zirtir na kha ko ran thila chauni lovin politics thil zonga po atela han kan bracket via in thlan le campaign vel thala po kan nun pui turani aron tia tina dot le chuan thinlung lama senglu understanding level amo knowledge amo ni lovin a hriat fu a concept vel han ti vel te hi nuam thina
enge ni politics su ti te din thar le na hi nge siam thar le na ne nei nangem ti vel te po kha hriat thiam kha hlul tuka chumi rual chuan kan zir lai buina ron da len em chu ni tina nun le khosak punga mu theina lang chuak tur ani ke chu karin nom masin tia om hunarin om tlok tlok ni lo khan karin om ti hi kan thenomin an hretur ani ka sabuk atling tha ni ti hi min dor tu te khanan an hretur ani tia kha hela hian alangin lang ro se tin kan zir lai buziak tuina ron chop chuaka thale mai so ho tur lam kan hoi hal de anga mi pui politics din thar le nan hian nge kan ti tur ti hi zanina hianin ka han chop chu adu em chu ai o kan thlan na ril ru din tharangayam kan in thlan na hian electoral politics kan ti Mizoram in thlan na borvel kan ne ya hian ke mani ho zirtir tu lampang le hetiang lampang han hoi hlekatan a tanga kan thlir dan chu VC te local council kan thlan dan te ril ru te MLA kan thlan dan te ril ru te hi dang dei maya local council te VC te hian lai chin te in thenom khoveng te chung khat te atlak na te mem lai hian MLA thlan ti vela chuan party achakle mani chung te chu khoi ange din tharngai di te kha kan la kan soi ho don ani a eng khoi lai zone atangin nge eng tiangin nge ti kha ai o in thlan na election hi din tharangai ti kha kan soi turangai taila tin ramfruai tu te laka din thar kan ngai em ti in kan be sei ne dan te adik tok lovem ti te tiang khang kan tianga tin ka ngai poimo em chu he point hi ani a fellow diklo dol dal na konga kan kima ma em ti lai hi ram chia ka te na thin le ka soi ve fo thin chu midikin thlop tu an mu tlem to em na hi ram chia chu ni tuna hian Mizoram a po hian midik te mi tha te mi huai sen te mirin om te hianin thlop tu an vai tan lutuka om huna tangin nia ni chu kan te ma se alanga pawa tingam te thlop tu te hi pastor pon mu vak to lo ni mole hela hi kanin en non anga em chuan eng tin nge niang tia hian kan ron chop chuak anga Sunday School Intermediate zirlaya election politics hitel ve to se intermediate zirlaya kan tikhera vote nei tur ho bor vela khan ani chu tin pulpit sarmona kan zirlai buziak tu in lali suwa zirtirna ati thina kha ti rik tam hi atula niang a tika anile ta tin kan pastor ten bial fan thupu ate po nei se kan tiang chi kha kan ron da chuak vele bok a ti chuan politics din tharle na politician ten politics an khel dan tur din tharle na hian Christian politician te hian lalpa mi te chunga in rel bol na konga an tel ti an riat tharangai tin chu mun nge ye chu lalpa poisoi theina pathian poisoi theina mun ualau takani an party ni lo chau poyan soi mon tian ngam patata tuna chu Mizoram a Congress te MNF te tiang khang kan nei ta a MNF huat zong ka soi chuang Congress pa ka ni chuan poiti lo na khal lian tlata pathian mi te chunga ani ti lai hi kan mu chian angai ni politician ten kan ti a tin lei nei lova thu nei na hi thu nei na te hi kan mo phur na kan hlen angai ni ti kha ni le ta sela nepotism kan ti ang thin in du sak big na an ti ang te kha kan ti lo angai ni politician ten party base amo election based development kan ti ang chi hi atam khop maya chu in than le huna min vote don ni he hi ka ti chuan tiang chia kha community pumpui mason na tur le that na tur lamai chuan in than le huna min vote the na turin he hi ti angai ni ti zong kha kan ura kan ching le thinin a hriata kha apui le ani kan lokin konga in ngen na kan siam lokanga kan host housing a khan tu te na mo lorin kha kan nom zeu zeu ania kha loin en zok te ti kha kan ngen lok chu chuanin khatiang ang mason na tur khan khalai siam that na tur khan tuna kan politician ni mek te hi politician siam that na tur kan ti hian tuna kan politician ni mek te an fit tokem an thaem an system neyate an party in kai soi dante kan ramin rel bol dante in thatokem an thatok lovem ti kha kan soi ho tur kan soi dan tur le kan thlir dan tur kha nita sela a tha ni chuan eng tinge a khoi lai hi nge ti te tin politics a in chir the na kan ti te hi kan sim thei donem
tiang chi te eng ti zong in nge niang ti te kha kan soi ho tur a khan ti taila a thaina rin om ti chuan hela hian thil point mo deuh mai controversial thei deuh mai phor chu ka duwa pathian ta rel bol na le en kol na thil poimo politics le thuni na tel state kan ti hi kan ngai pol na sakhop maya baptist ko ran ho po hian ani fo ania separation of state and the church kan ti ate hian politics and the church ni lo khan politics chu public ani wangin mi pui and the church kha po ran kan tuma harsal du ka kan thei chuang si lowa voters kan ni le evek thin sia state ramro rel na ina ro rel kha atanga in la sang tur va in rol velo tur kan ni lai khan vote thak tur te a hemi te hi chu vote chi hetiang mi hi vote chi hetiang mi hi vote lo chi ti soingam lo khopin he thil hi kan distinctive hi kan mangle baptist danglam bik na kan ti te kan han mangle ngot trina hi adik mangtlat lo kan en no na ngai ni kan politics hi kan din thar le don chuan politics te kan nam nun kan ti te khotlang nun kan ti te in thenom khoven na te kan kong kan lai te light eng kan chit zong zong te politics a in ngat sia chuta changchong kan in lakiang thei re reng lo ni aro rel na khol thu nei na vati buai le va chu sak nen khan soi pol lo thei tai la a tha om mange kan ti a chan chu 18th century borvela khatiang baptist distinctive baptist danglam bik na ta nan ron sia makha voina tan hian kan ramin ama mo nen her a in kal tlat to ni chu ti zong chuan en taila kan ram politics siam thatur hian hetiang zong ni lo hian politics ha hian ko ran ho ten kan pulpit te kan sunday school te kan in zirtir na te hi kan man tangkai angai to ni tu ang chi te hi nge candidate ta na tha ti te hi ti kha khan soilanga pastor te upa te ring tu tha te politician tu tiang ang chi chu kan nei huna kan ram hi din thar le thein kan ringem nge system thalovin a eral ve mai ang ti in kan ngai ti ang ti khan nge lo ngai tu bok ta ila ti hianin zanina kan soi ho tur chu anita ne kein kala reilu tuk lovanga ani nom lu tuk theya chu wangcho ti hian kan kalpo ponga zoram christian ten politics kan thlir dan le kalpui dan kan tarlan tak te hi adik kan ti nge lo soi zawila tia kan zirlai buwa asoya kha adiklo mem matita hela hi zanina hianin kan ho tu ten reman ti chuan hun kal to a thale thalo la hi khel tam lo wila hi chu Beirual dang ate po kan soi thinang khan a thatok che lo ani lo mi ti borvel khan kan ti top thinang khan adik thokate mase azong zong chu kan ni lo ei ru anom azong zong in kan ei ru lo khang kha kan ti ang chi khan ti kha a thei maya poimo ber chu kan ram politics kalphung kan ngai dan kan lan so dan kan ti dan siam thatura ko ran ho te mo phurna le ti turnia kan riat te soi ho ni se ti hi ni a chu apani na hian soi war jok thei taila ti zong hian kan ron phurta election campaign voting behavior anti vote thak tu teril ruput mang hi siam thatanga em engtin nge niang ti zong khanin kan han da chuak ve a chan chu hemi siam thatur hian election kan campaign dan te vote thak tu ten an vote du zong ril ru te siam thatur te hian engtin nge ko ran ho ten kan tiang ti kha ngai tu taila achan chu hei hi ka mu dan ani voters ho hi pathian tri mi chau thlang du kan ni chuan party ho hian pathian tri mi candidate an ron nei mai don ani pastor te candidate ta nan du mai don ani poisa nei chau te ni lovin ko ran member te hian chu tiang tur chuan zalen na kan nei am ti lai ro chu en non ngai chu ko ran howina kan in zirtir tan le malak na tan ka du em chu partia a candidate level vela moni silo tual chung ko rana tual chunga te hoi ve mei point party von mumal tak kan nei thin hian unity ti chaka block ti chaka party tan chona thama se electiona in thanni kho a vote thak turin anzalen nan mang thelo an party mi le san vote ngai votin chuwang chong ko ran mi ten partia in register ve partia tel ve member het tak nia hi sim thena ngai ni chuti lo chong kan zalen lo thin ani ti kha kan soi tel du bo heti zong hianin kan soi ho thei chuanin alomom hle ang ti kha ka hun man thei chin ro se kalome